Nondo siasa cia ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ciethete na mbere kurira mutamunini wa ngavana wa Muthomi Njoki Engineer Nyamuka Gwima na tharikirite nindi munene owe na kanji kieni kiria kuthia akiuga ni ungumania ibwingite thirikari ya Njoki gitumi mirandi kathumba iria wakwa kwikarubia MCS kaunti-ini ya kuga ni untu butiumbite nindi kwithira bukingana kwa Rwiro rwa giti kia ngavana kaunti ya Tharaka Nithi indi no akaruthiite na mbere kuimba Ashifondi Kaugi kana Waturamu athungirite rwiro-ini ruru. Mbuge youth, pesa kwa mfuko, kazi kwa vijana na pesa kwa mfuko kwa vijana. Kaugi ura rugamite ta muntu kiumbe na gwatanirite na itua ria gutuika arombi kana ciaca bara barutirwo bicini nontu bwa ungumania bati batiri gwitigirwa kuromba ite bibikairi bati batiri kwewa kanya actually bati kwa benchela antu bala bonde bayite bala bayimpichi oga impichi wantu baruga utongoria bwaku bate kubwenda bate na conference nabu. Kaugi augite itaka watho bwa nthiguru ya Kenya bwatigire kuruta wira nontu aringi ciaca bara bari iteni na barutwa kana bari na magamba bengerie gwitigirwa kuromba ite bibia kari beterete gwogu. Mtu akabuia abati kwinuka ona abati kuthai kwa Kenya abati kuthai kwa miaka egana nontu etho kejiri abuia na ebuja wa system is corrupt gatwetekanirio na judicially corrupt ajo kiembesa jenu ngiri milioni 500 kana bilioni 1 abalumie milioni egana kana maile bamulekeri alungame gakaiye maita 5 akaugalira bwandule ndaile na ndacoka. Kiongera Kaugi arikiritie biama bia nthiguru ya Kenya itaka bikuraga iroto bia ciaca bara bakumira na we ikio gitumi atuire itua ria kuromba giti kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ari muntu kiumbe. Ndamenye biama bietu nuntu bitena agenda na bitena vision na bitena democracy independence gutweka independent ni the only way out na ntato nya kiamanogiriko mbarire nge Francis Nyamuka Gwima ura no munini wa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ariuga utumiri buthuku bwa mbeca thirikari ni nubo gutabarikia miaka 10 kuthira na bandu twi mabatini twaciacirira wona na umiogo turuta mabati twaka maofisi mama tirapa. Number 2 county assembly miaka 10 itini wakaombe itirapa. Gwima augite mucie wa Kathwana no mwe wa micie 59 nthiguru ya Kenya ura wa batiri kunenkerwa mbeca cia kimanthiguru kenda umba gwikuria indi Kathwana mwanke munditi gwatite mbeca nontu bwotumiri buthuku bwa mbeca. Itwikite financed by World Bank na Kathwana area list near 59. Kathwana itira benefits bwega sa municipality na mbeca World Bank nontu ba mismanagement na kwina project nyingi muno kinya barabara ya Tunyaiga Kurungu. Engineer Francis Nyamuka Gwima akirikiria mieri ino na nenkanirite wira na kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi gukaya gutwika bakamwitigiria atwika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi we agachogia kurwa na ungumania kiri thirikari ni nubura kumbikana. Municipality yetu ira in the list ya World Bank ngathi ndombe World Bank betigani gutoroka. I have come to fight corruption utiwa kuna wamba ambeze World Bank bantu wa 50 million tunentereni 300 million per annum tuone kana tukawa mithike city like those other cities. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.